Libhange lase FNB libhange lelingcole kakhulu, libhange lema crooks, libhange letigcwelegcwele, libhange letigebengu, libhange labantu labasebela imali labasinokhako, bayasebela labantu laba ngema thieves, ngema scammers. Sibaleka ngaphandle etradini sithi siyawubeka imali yethu ebank ngoba sibalekele ema scammers, kanti sithi thela kulesikhulu scammer leku FNB. FNB libhange lelingcole kabi, leliphethwe abantu abangena inhlitiyo. Now bazalwane, mineke ngingumuntu lonenhlitiyo lenhle, ngingilo muntu lo observant noma hamba, futhi ngingilo muntu lothi mangabe ngidibene nengoti ngingathuli ngithi awuthi nalomunye angene kuyo, cha angisuye lo muntu wenhlitiyo lembi njengawe. Mine yami inhlitiyo ithi uma ngibone lokubi angikuchushise ngithi bhasopa kunenyoka lapha noma bhasopa kunemabhova ayalumana kule yandzawo le, bese kuba kuweke ukuthi uyaya kule ndzawo yokuluma noma cha. Njengoba ke namanje sengikubhasobhisha ngana iFNB inemkhuba lombili onjena ke iFNB lapha eSouth Africa, lapha la ngiphila khona, la ngikhona khona. Imali siyideposita via ema ATM. Imali yalapha eSouth Africa ingema variety noma ngathi ndawube ithi inhlobo letinyenge, bo 100 rand nje behlukene kanyendi, asimunye behlukene kanyendi, bo 100 rand behlukene kanyendi, bo 10 rand behlukene kanyendi, bo 20 rand iyehlukene kanyendi. Lokho ke kwenta ukuthi na uthi uyifaka le ATM le mali, le ATM iba le kuyirejecta le mali, kubhanga 10,000 nje ku ATM yase FNB, ungendeka ugcine uphumelele kubhanga 8,000. Nakhona emva kweli hour solo uzama uhluleka lize ifune nekugwinya lelikhadi. Manje ke kunaleti tolo ke bo FNB bo Pick n Pay nabo Boxer ne Shoprite beyisekhathi esikhathini letendlule, kodwa iShoprite seyiphumile. Leti tolo leti ke siyabhanga nakuto, lo shothi tine ma contracts, tine ma agreements nalamabhange bo FNB nawo onke nje lamabhange. Uyasithatha ke le mali yakho uconzele ebhange, uconzele estolo njengale Pick n Pay, Boxer, ubheka le ufika ubhange khona le mali. Now sikukhanzeke lokho kuyinto lelula kakhulu ke lesitako, especially ngoba lama ATMs ayatetema, akakhoni kuyireader some of le mali, ayirejecta. So lobukhona baleti tolo leti ke kufike kwasethula umthwalo kwashiya neculo. Nayi ke lenkinga ke le nto iFNB, uthi na ufika la esitolo ePick n Pay mhlawumbe utodeposit imali, mhlawumbe uphethe 10,000. Na ufika uyideposit le mali uyayifaka ngama 5,000, i-maximum yase Pick n Pay ngu-5,000. Uyifaka 5,000 weqala, abakuprocessele ubuyifaka 5,000 yesibili. Bese kuthi mangabe uyifaka eBoxer noma eShoprite, i-maximum yakhona ngu-3,000. Lo shothi nangabe uphethe 10,000 uyayifaka ngama 333 bese uthi 1. Now immediately na uceda kuyifaka le mali yakho receive a slip lesisho ukuthi udepositile imali, bona bacharge 20 rand per transaction. Bese leli bhange lona le FNB immediately likusendela imessage lethi Boxer nangabe uyifake Boxer, Pick n Pay nangabe uyifake Pick n Pay le mali, Pick n Pay has credited your account with 5,000. Bese lithi FNB division of, I think it's what bank. Le message le confirma ukuthi le mali yakho ingenile. Now leyo message leyo ingena ku app, now ke ubuka le balance lapha ku app, nangabe bona 10,000 utayibona imali yakho seyivuvukile, sewuna 20,000, kuyavakala. Sewuyaqala ke wena ngekukhululeka phela ngoba imali yakho nayi sewuyidepositile, uyaqala uyayisebenzisa njengathi nje sisebenza ngemali njengoba ubona nje emva kwami, imali yangena iyaphuma lakithi imali sishova yona kufanele ingene, fanele iphume, fanele ingene, because na iphuma iyolanza stoko, iyolanza raw material, iyabuya lapha siyakhicita, siyagaya, kuphuma stoko silanza imali ibuya ne raw material, kanjalo ayihlali le mali, injenge kuhamba kwemapistili, injenge kugaya kwestimela, sisebenza kanjalo. Now le mali njengoba seyingenile ke sengiyaqala ke manje ngishada ibalo ukuthi ngiyabuka, okay le company le ngifuna ukuthumela 8,000, kule ngifuna ukuthumela 2, kule ngifuna ukuthumela 5, uyayithumela imali yakho phela uya-order, encenye ugcina usebenzise 15,000 kule mali yakho. Na usubuka ibalance ku app ithi balance una 4,000. Ngenda examples bekunene.
Awu ulala unebalance ya 4000 usebenzise 16000. Kusasa uthathusithi nhla ukhanze accountini yakho una 00 une negative. Nawuthi ukuthi hawu imali yami ishonephi uthatha licingo ubuta eFNB bakutshele eFNB bathi le mali idliwe ngibo ngoba wena usebenzise imali yabo uthi wena ngisebenzisa imali yenu kanjani bathi le mali lebo ubhadala ngayo uthumela lena nalena imali yabo ngoba wena usebenzisa imali lephendako imali yakho lo deposit ePick n Pay beyisengafiki wena waqala wayisebenzisa wasebenzisa yabo imali se le mali ke lena laba uyigwinyile ngema charges every transaction la ubhadale khona nangabe ungene eKFC wathenga iKFC ya 50 rand waphuma wathenga ijuice lapha ye 30 rand waphuma wathenga la bona every transaction bakucharge 300 something 400 rand busetha uphinze kube nalama imali uthatha uva ukhanze bamthengwe 5000 just nje kanjalo nawuthi asenichaze le mali nithi ngisebenzisa imali yenu kanjani ngoba le mali ngiyidepositile maqedze nga receive ne message le confirmwa ngini maqedze na ku app ngabona ibalance ngaqala ngathenga ngabuka nebalance ngabona wo sengisena imali lengukuthi hayi ke sekwenele ngifuna ukuthenga nayi ibalance yami ngitshelwa ngile app isho ukuthi nginala imali nayi ngiyipi le nsinde ngiyisebenzisa ingakafiki bona badazi ngani ke lapho labase FNB bathi le mali lo sebenzisile imali yabo yakho imali beyisese box ayisengakafiki lakithi box abeyangayibhangi ubeshemangala ukuthi imnkulumo yasemakhuleni lena phela le system i-automated akusho ukuthi nangideposa imali Pick n Pay ufuna sukume ngematubana hamba uyifaka ebhangi akwendeki kanjalo nangabe bantu bangi 10000 nje the whole South Africa laba deposita imali Pick n Pay akusho ukuthi every person will deposit imali Pick n Pay kumele agijima ibhangi oyifaka agijima ibhangi no it's automated that is why utayibona le mali seyingenile. So now FNB ke irana le scheme lesi sekusinoka isidle ema1000 ngidiscover ukuthi ema1000s nema1000s lese ngwadliwe nguFNB. The worst thing nangithi ngikhuluma nabo badaza ingani bathi asikulanzanga thina ukuthi utobhanga lakithi asikulanzanga wathi tela wena inkulumo lephilako nje leyo yelibhange leliphilako lelo akushiya inkulumo ephila komo inkulumo emaskama moslawo ngemaskamazi labandaba basidla imali first lokufanele uunderstand ebazalwane ukuthi FNB nangabe likhadi lakho lina 00 ngeke uthenge ngisho iairtime ngeke uthenge ngisho isweet la 10 rand manje ke ngibude mangabe mina ngitransfera 10000 ngibhadala inkampani mabathi bona le mali ayishiyo yami sengafiki yabande le ngitransfer itransfer kanjani ngoba imali yase FNB angeke utransfer ngisho 1 rand nangabe ude imali angeke ngisho ungathiwa ufuna ukuthenga airtime nangabe la icingweni lakho la app yakho la ebalance yakho ekhadini awunaye 10 rand ufuna ukuthenga airtime ya 10 rand ngeke leta udecline now ngenda itransfer ngibhadala inkampani mhlambe ngibhadala 10000 iyathi transfereka imali sebayabuya bona bathi beyiyabo yabo kanjani ngoba ingeke itransfereke imali yase FNB nangabe ude ekhadini ngeke nje total ungamanambi wendi loan hayi ukuthi ungatransfer imali yabo lote yona so uyabona nje ukuthi bugebengu nje bebugebengu lobu stupid nje bekusinoka nje bugebengu lobu stupid laba badla nje le mali yethu basinoka nje bugebengu cabanga ukuthi bangakhi banangabe bakhona abantu abasebenzisa FNB for business bayabhenka le mali yagijima manje libanyeni laba badlako bangaboni because asinaki wena nje ufaka imali asinaki thina sinake nje emabhizinisi ethu kanti ngalapha FNB ubhizi uyaskera usebenzisa abo Pick n Pay nabo Boxer njenge tikim takhe lekufanele asinoke ngayo ngoba shothi babambisene nabo Pick n Pay nabo Boxer or if abekho involved ngoba lama transactions lawa
involve aboboxer losho sina boboxer nabo Pick n Pay bayasifaka sandla kulokunokha kwesive ubhadala imali ngale uthola ireceipt lethi imali yakho ingenile uthole nemessage from the FNB lethi imali yakho ingenile kwiqiqi sokudla imali ukutshela ukuthi imali yakho beyingakafiki beyiphendaphi ngoba ngiyibonile ku-app ngiyisebenzisa ngiyayibona and ngiyitransferile angeke uyitransfere imali yase listen bazalwane nanyalo ngakubhadara imali ngikubhadare nga-instant payment or immediate or clear now uma ngabe clear now uthatha about an hour depending on the bank from 1 minute to 1 hour lamanye la quick uthi na uthi nje cling uyayisenda nyalo ibethi cling nangale ingena nangabe ke lamanye asilowanyana up to 30 minutes to an hour nangabe ngikusendele la yaze yahamba la mina isengangeni lapho kuwe ngeke le mali uyitransfer ngoba isengakangeni kodwa ingazingene ithi cling uyibone nayi seya appear ibalance yakho mangabe bona 5000 sona 10000 short seyingenile ke le mali leyo ayiphendi ke le mali leyo imali lephenda kungilekhani seyihambile ngala ngakimi sengakangeni ngala ngakuwe ngilephenda ko le lena lengenile ayiphendi so lokhu labasendela kona lokhu la FNB iFNB idzinga nje ukuthi uhulumende ayisukumele iyasiroba because banengani banemandla ukuthi lesitawubenda kona nathi uyakhuluma bakujaka ukutshela ukuthi abakubitanga abakulandzanga ukuthi uthe la kubo na ungafuni thatha imali yakho uphume phele yinkulumo le base banginokhe yona ke yona ngiyithathaphi ngiyithatha njani ngoba okay ngiyithatha lena le what about le sebanginokhe yona kade basinokha imali nako nje ngiyanivetela bazalwane ngoba FNB khona naseSwatini mhlawumbe naseSwatini le system yekubhenka through bo FNB through bo Boxer bo Shoprite ngendeka nakhona ikhona yiBhasobheni excuse me barobhana ngayo futhi ke ngikhuluma kahle ngifuna umhlaba wonke uve wathi lokuthi FNB yasiroba mhlawumbe bakhona labathi ukuthi but itashe yentiwa njani le FNB lengqolile lesinokha imali amen.